سرما استودیوی تماشاوان هجا بالصالایه بگومان بریا ستران خو زمان کردی به متوان ده حسکرن و تنه به کردی سترایه در وی کردی به تو زمان کیدن ستران نگوتنه ام دخوازن جویجی بپرسن که اول سر زمان کردی گرینگی زمان کردی خوشی زمان کردی چد بیجه و بانگاویج بو مالباتین کرد چیه خانم هنرمند گلستان پرور نها الاستودیوی میوانا منه هم هوالا منه هم هفکارا منه ایجاره گلکی زحمت اجی مروف بوی رنگی هفپیوینه بکن بله هیوی دار اجی گلکی خوشم خیر میوانا ومه میوانا تم تایبت شی از و پیروز دکم جبر کو اف بابت گلکی گرینگه جبو ملت کرد کو روداو افتشتا وک وظیفه که دا سر ملی خو و پیکتینه سلاب و ریز خو جبو حمو تماشاوانا جی دشینن بله من 45 ساله که بانگوازیا ما بسترانی کردی و من گلک برنامه تلویزیونی جی چیکرن من گلک حس کرد که از خدمتی بکم جبر ام دزانن لباکوری کردستانی زمانی کردی چاندا ما کلتورا ما چه روش و حالی دبو وقتا که بری 45 سال که کردستانا باکر بجی هیچ تو بر با اروپا از چوم بگمان لور گلک دیاسپورا کردی بناف دکرن لآلمانیا تایبتی جی دیاسپورا چه بو لی بگمان لاواز بود دیاسپورا لآلمانیا دوا سالین که از چوم از بحثا سالین هفته و حیشتا دکم از بیجم وی دمیل باکوری کردستان ریجه یا آخافتنا با کردی جنها گلکی زیده تربونه و سا از دخوازم وی بیجم بله دولتی ذاتی هر کس وی تشتی دزانه کردی می باکور بهتر دزانن یعنی که چاهتی سر زمان باکوری کردستانی دولت چاوا پیکتی دزاگونا خدا کردی قدخه دکن پشتی وقتی که کردی الحمی دریتی قدخه کرن زاروکی دچن مدرسه جی اگر وی وقتی به ترکی نزانی بیانا به کردی با هفتانا جزا دادنوان زمان کردی به وی رنگی بچکی لاواز بو دا آلیه جواکی ده لباجارا تایبت خلکی کی باجاری چه بو او خلکی باجاری لخو ندگرتن کردی با خافن چه بو کردی ما لگندا و لباجاری گلک بچوک و دمالی خلکی ترکی نزانی بیا مخابن اف روشا زمان وکه مروف وقتا کردی دا خافه مروف پاشکتی نمروفه کی مدنی وسا فرم کرن سری خلکی که مروف کردی با خافه مروف نه پیشکتی نه مدنی نمروفه وی سردمی وی سردمی اره ایجا مل دیجی وی تشتی دیاسپورا کردی لآلمانیا تایبت وی وقتی سال هفتی و امجی وکه هنرمند مخابات گلکی دجوار بریوه بر لآلمانیا و حمو ولاتین اوروپا گلک اساج مردگو ما هون چما به کردستان د بیجن هم به ترکی بیجن باشتر جبوه وی وقتی و سابو لید وی وارده ما گلک سرارک مزن کر و او بو بنگهک جبو کردین دیاسپورای مثلا کنسرتا گلکی مثلا نوروزا مخابن وی وقتی لآلمانیا پرورده که مروف جبو زاروکی خل مدرسه لآلمانیا دناف پرورده وانده کردی تو نبو لی خوشبختانه از چون سویده اجی دایکه که وقته کره مل اوروپا چی بو سرخوابون لسویده ما پرورده کر سرخوابون زمان دایکه لسویده ده مدرسه ده جبر کو حقی ما هبو بله وقتا مروف زاروکی خود ده مدرسه پرسیار دکن کی جان زمانی وی دایکه
او جی گلکی بالکیشه مثلا براستی کردیا سرخوبون کردیه که گلکی خوشه یعنی مرود بیجه بلکی لزانینگه جی بو کردی خوندیه کردیه که استاندارد داخفه لولاته کی وک سویدی فێری vê Kurdiyê bûye pisaya we di mal de û li dibistانê lê gelek aile hene li Ewropa em dibînin zarokên wan di malê xwe de jî bi Tirkî daxivin yanî mesela mektebê tenê têrê nake li vir rola malbatê ez dixwazim fêr bibim. Rola dayîkê gelek e, dayikê me Kurda, berê dayikê me Kurda bi Tirkî nizanî bûn. Lê mixabin min behsa bajara kir, bajarvaniyê kir. Tevî ku ew generasyona ku Tirkî nizanî bû bi me re, dayika me bi me re, Kurdî axivî. Zimanekî din nizanî bû. Lê xûçka min li Tirkiyê, mesela li Stenbolê ne, li İzmîrê Kurd dijîn, li Stenbolê dijîn, li bajarê mezin, mesela Diyarbekirê mirovê me hene, bi zarokê xwe re Tirkî daxafin. Yani ev ferqa çêbûyê. Gava ku tên bajêr, aynî malbatin, belkî xwendin kirine, çûne perwerda Tirkî dîtine, tên bajarê mezin bi zarokê xwe Tirkî daxafin. Malê wan Kurdî tê de wisa eger dixwazin tiştekî dizî ji yekî re bibêjin Kurdî bikartîne. Ji bo zaroya fêm neke. İja rolê mezin dikeve ser milê dayika. Belê. Em jî weke dayikên Kurd ku me zarokê me li derveyê Kurdistanê çêbûn, li Ewropa çêbûn. Ji ber ku ez û tu em di bîr û baweriya ku cuda dene, ji bo me zimanê me zikmakî, zimanê dayikê gelek girîng e, me zarokê xwe jî fêr kirin. Kurê min ji destpêkê de piştî kindergarten rewze dibêjin, li Tirkiyê dibêjin yuwa. Piştî wê kurê min Kurdî xwend. Çawa Swêdî xwend, çawa İngilîzî xwend, Kurdî jî bû dersa ez bêjim heftê yek rojê dersa zimanê Kurdî. Çawa dibe heta lîsê li Swêdê ev heqê te heye. û hemû malbatên Kurd ku diaspora Swêdê jiyan kirin û bi cîv bûn li Swêdê, ev tişta pêkanîn û gelek enstitût û zanîngeha zimanê Kurdî heta vebû ji bo mamosta. Yani Swêd rolekî gelekî pozîtîv û gelekî baş di warê ziman de diaspora Swêd lîstiye û veya jî nayê înkar kirin. Ew ê dîrok vî tiştî rave bike. Belê, gelekî girîng e bêguman lê li malê jî eger mirov piştgiriyê neke ji bo piştgiriyê ne de wan zarokên ku dibistanê heftiyê saetekê du saetan Kurdî fêr dibin wê piçekî kêm bimîne wê lawaz bimîne û ew rêkxistin çawa hate kirin ji aliyê kêve dihate kirin em ê behsa wê jî bikin niha dixwazim em bi hev re îca em bêne ser mesela rêkxistina vê dersa ku weke derfet ji bo Kurda tê pêşkêşkirin çi li Bakurê Kurdistan be çi jî li Ewropayê be mesela li Swêdê kî li pişt wê rêkxistinê bû kê malbat hişyar dikirin han didan teşwîq dikirin ji bo zaroyê xwe bişînin. Wallahî niha ez bêjim erê komalê Kurda hebûn, federasyon jî hebû, federasyon yani federation yani hemî komale kiribûn yek li Stockholmê taybet wana pêşengtî dikirin. Lê xelkê me gelê me ku li Swêd niştecî bûn zatî nasnama xwe netewî ji ber wê penaber bûbûn. Raniya wan siyasî bûn. Mirov kanî wisa bêje ji wan re pêwîst nedikir ku mirov bibêje zarokê xwe bişînin dersa Kurdî. Ewana zatî xizmet dikirin. Gelek keçî nivîskar jî gelek derketin. Yani wêja ku li Ewropa di warê Kurdî de roman nivîs bin, çîrok bin, kitêbê zaroka mesela cara yekemîn li Swêdê ji Swêdî em bêjin wergerandin zimanê kurmancî. Cara pêşî û dersên ku li mekteba dihat dayîn mesela Swêdî gelek kitêbê hevalê minî mamosta hebûn
gelek hevala bû me digotin kitêbê ku Swêdî tên nivîsandin di dersê de mesela pola yekê do sê û çar ewana werdigerandin zimanê Kurdî û bi wî rengî zarok perwerde dikirin. Gelek xizmetek mezin di warê wêceya zaroka de çêbû li Swêdê. Yekemîn di nava Kurda de. Yani li Bakurê Kurdistanê jî xebatek wisa çê nebûye heta vê gavê. Xebata ji bo zarok edebiyata wêje ji bo zaroka. Belê. Li Bakurê Kurdistan niha ew derfet heye Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ji sala 2012 ve Wezareta Perwerdê ew yek qebûl kiriye ku zarok mafê wan heye sê dersên bijarte ji xwe re bibijêrin ji nava gelek dersan. Yek ji wan jî Kurdî ye. Zazakî û Kurmancî her du zaraven e. Banga te ji bo xelkê me di vî warî de çi ye ku guh bidin vê derfeta ku hatiye bi dest Ez hêvîdarim xelkê me wê guhê xwe bidin me. Ji ber ev bû 45 sal ez bang dikim. Min xizmetek ez bawerim ji bo ziman û kultur û çanda me 45 sal ez di nava wê xizmetê dem û her jî berdewam e. Ez bangêl dayka dikim. Daykê me divê zarokê xwe bi rengê wan perwerde bikin. Bi rastî jî zimanê me gelek şîrîn e. Bi rastî jî zimanê me gelek xweş e. Tirkiye masiyaka me ji zimanê din nîne. Ez û hêvîdar em gelek zimana dizanin. Em derketin îmkan derfetê me çêbûn em çûn Ewropa. Em gelek zimana fêr bûn. Lê heger me zimanê dayka xwe baş nizanîbiya îro ne ez ne ew li pêşberî we bûn. Em hîna jî vê xizmetê berdewam dikin. Ez ji we rica dikim, ji we tika dikim dayikên Kurdistanê, dayikên Kurd qîmetê bidin zimanê xwe, qîmetê bidin çanda xwe, qîmetê bidin müzik û wêja xwe. Rastî jî ez zanim dilê we dêşe we perwerde nedîtî. Perwerda zimanê Kurdî me kesekî nedî. Mixabin ev ne sûcê me. Ev ne sûcê me. Me nekirî va sûca. Yên ku ev sûc kirin em wan nas dikin kîne. Lê em kanin wan bisekînînin. Em kanin sûcdara bisekînînin. Bi çi? Bi helwesta xwe. Em zarokê xwe fêrî zimanê dayikê bikin. Ez ji we rica dikim. Silav û rêzê min bo hemû dayikan. Gelekî spas dest xweş her bijî. Hunermend Gulîstan Perwer mêvana me bû îro temaşevanê nêja.